Thukuru-ini wa Aguthitetu Nyeri ni kukambi imwe ya teng'eri kuma gitaru giki ikoretwo teng'eri aria matakiritie miaka 20 magithi na mbere na mehariria niguo mone mweke wa gucagurwo kurugamirira bururi mbitikaini ciukite cia Afrika cia athaki matakiritie miaka 20. Hata nijipate nikiwa nimeingia kwa Kenya team mostly in 800. I'm looking forward sana kabisa. Na kabino turi thaici tugitinire na thaici turatraini nigetha tukakorwo among aria magacagurwo guthi mathako-ini ma World Under 20 kuria America 2026. Na time area ndari nayo di last year December ninyonete ni jejetie tadu ona time yo yikiritwo ya guthi USA 2026 neginyeti na gahituki. Na thutha wa gitaru giki gukorwo gitagwika wega mahenya-ini ateng'eri aya maugite mwihoko wa gucokia ngumo ya mahenya gitaru giki uri ciande-ini ciao. So nikiangalia mostly Nyeri watu wengi wame like hakuna athletes ile, hakuna athletes totally, but kuna wenye walikuanga lakini saizi they are not there. So for me nataka kurudisha the name yenye ilikuanga so that at least we may be somewhere. Magitugiria kambi ta ici makiuga ni iramateithia kumanora kuona mugaru na gitaru kia Rift Valley mwena uyu dukoragwo na kambi cia kumathagathaga mari o wanini. Since nilikuja hapa coach waliona I can do better in athletics and I joined 400 and 800 na for real I'm doing my best and I'm trying it. No riu camp ino ni hotete gutucokereria wega tukahota guka guku tugatrain wega na tukagia na gain speed accuracy yani wahota kumenya uria riu ungihota gukinyira mundu ucio imbere yaku na riu speed itu tuka make sure iguru. Ngiambi ihenya ndateng'eraga na ndagika 4 ndathiaga na 408 no tha ici ria ndrinite kambi ino last hurite 348. Aya riria ndauria 348 coach maranjira time ino niyo under 20 championship America ajira tageria uhure 345 au. Arugamiriri a kiama kia mahenya bururi-ini AK makiuga gitaru giki kiri na iheo cia kuigana kurugamirira bururi thiini wa mbitika itiganite. Tugiciria horo wa Catherine Ndereba, Charles Kamathi, kina Douglas wa Kihuri othe maimete guku kana maimete guku na guku kwina talent nene muno ingihota tu kunacoka na kumenyererwo na kuria uria kwagiriire na twi haha nigetha tuhote gukuria talent iyo magakorwo tiaigi thini wa central region ona ciari amwe magakorwo matira support ciana ciao igika mathako kona matirenda ithie na riu ura ndingikuria aciari ni metikire ciana ciao ciike ate mundu wina talent ya guthaka etikirio tondu na mithako umuthi niturikitie kumenya no eteithie kinyona ciana ona in future. Andũ-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo.